Mila esker, Jo Ignacio Pérez eta Iñako Laguna. Eta egia da, jarri dula oso eztabaida interesantea. Eta da, zientzia eta politikaren arteko bizitza, edo elkar bizitza. Zenbatetan eztabaidatu da eta baitare politikari eskatu zaizkio nolabaiteko erabaki garbiak, egonkorrak, baina aldi berean Iñako esatena izan bezala, askotan zientziak ez da dogma, ez da egia osoa, eta gainera aldatzen doa. Eta politikak hartzen ditunean bere erabakiak oinarri hartu bali maue zientziare, politikak ere zuzendu indar ditu bere erabakiak. Eta gainera apaltasun osoz, gardentasun osoz eta gizarteari esplikatuz. Naiz baitere askotan gizartearen nekea, gizartearen egoneza, gizartearen sensibilitatea ulertu inber da, interpretatu inber da, eta azkenean dana egiten du, sortzen du nolabaiteko ekosistema bat, gestionatu beharreko ekosistema bat. Gaurko ekitaldiara gentozela, pixkat pentsatuz, nik definituko nuke momentu honetan etorkizuna, ez? Ze etorkizuna nahi dugu. Eta galdera honi erantzuraterakoan bilatzen dituten kontzeptua dira ezagutza, jakintza, eta hori ezagutza eta jakintza edozein pertsonaren bizitza osorako. Ez da ezagutza, jakintza, eskola edo unibertsitate edo garai zehaz bateko egin beharra. Da gure izateko moduan, gure bizitzeko prozeso bizitza osoan egin beharrekoa eta eduki beharreko jarrera, persona kritikoak izan nahi balema dugu. Eta guk gizarteko parte hartu behar dugu, edo gu gizarteko parte izan behar geha, kritiko ikuspegi batetik. Eta kritiko ikuspegi hortatik edo izateko ezagutza eta jakintza eduki behar dugu, eta Iñakok aipatu duen elementu bat konsideratuz eta azpimarratuz. Eta da, baina ezagutza eta jakintza erabiltzen jakinez. Alegia kritiko izan da, eta seguruenik inoiz baino informazio gehiago daukau, seguruenik inoiz baino ezagutza gehiago mai gainean jartzen zaigu, baina aldi berean inoiz baino exigentzi gehiago daukagu, azkenean kritiko kapazitatea gaitasun hori eukitzeko eta bizitzari aurre egiteko kritiko ikuspegi hortatikan. Egunon, jakinduko presidentea, bai ikasleak eta bai irakasleak, eta esango nizueke beti atsegina dela jakintzaren alde egiten duen ekimen batean parte hartzea. Benetan, jakintzaren inguruan ekitaldi edozein ekitaldi batean parte hartzea importantea da. Eta orduan eskerrak eman behar dizkizuet, berriro ere jakiunderi beste behin ere jakin mina bultzatu izanagatik. Eta gainera, aurten ere zaila izanik, bizi izan dugun egoera dela medio zaila izanik, gaitasun azaldu dalako, naiz telematikoki edo oain aigeran bezala presentzialki antolatu alitzateko. Jakiundek zientzien, arteen eta letren jakintza zabaltzeko helburua dauka, eta horrek daukan erantzunkizun guztiarengatik. Gure gizartea jakintzaren bidetik aberastea du helburu.
eta zer esanik ez, egitasmoa gure ikaslei zuzendua baldin bada, gaztei, gure etorkizunari. Jakiunde zientzia hutsen eta aplikatuen zeinbat arlotan, arte sorkuntzan eta pentsamendu kritikoan, itzala handiko hainbat pertsonak osatzen dute. Y quiero agradecer en ese sentido el trabajo que desde Jakiunde se realiza en beneficio de la formación de la juventud, de nuestros estudiantes. Cuando hablamos de conocimiento, siempre me gusta hablar de lo que es cualquier persona, cualquier miembro de la sociedad, pero más en este caso, y que ya que estamos hablando también de educación, en este caso la educación es conocimiento y el conocimiento es futuro, y todo lo que adquiráis ahora lo recordaréis en el futuro y os será válido para ese futuro. Veis que Jakiunde está formado por mujeres y hombres, personas que han destacado en sus diferentes ámbitos profesionales, personas que apuestan por divulgar el conocimiento. Eta gainera gero errepasatuko ditugu zein hitzaldik eduki dituzuen, izugarri izan dira mai gainean eduki dituzuen hitzaldi horiek eta eduki duten kontenidoa. Gazteian bat gairen inguruko eduki interesgarriak, leheno aipatu zen, kasuaren batean baitare ordu erdiz, baitare luzatuz, hor sortu zen eztabaida eta galdera eta zalantzengatik. El elegir a los mejores es un elemento en estos ciclos, en estas temáticas, es un elemento básico. Y ese es el único camino que garantiza otro aspecto que es muy importante, la transmisión del conocimiento. Y esto es algo importante también por todos vosotras y vosotros, que seamos generosos. Siempre hay que ser generoso en la transmisión del conocimiento. Todo lo que se os da, todo lo que recibís, que seamos capaces también de compartir, porque ese compartir es un elemento importante para poder crecer, para poder enriquecernos también. He repasado las temáticas, tal como os he dicho. Habéis reflexionado sobre las tecnologías y su democratización de la mano del académico de Jakiunde, Iñaki Penillos. Y esto, por ejemplo, me sugiere, no sé, tecnologías y democratización o tecnologías y democracia. Nosotros en el Parlamento, por ejemplo, cuando yo estaba en el Senado, teníamos grandes debates en la época del COVID. ¿Se puede votar telemáticamente o no se puede votar telemáticamente? En un principio, pues no parece tampoco mayor problema, pero ¿se dan las garantías jurídicas para que cualquier parlamentario pueda votar desde cualquier lugar del mundo? ¿Ese parlamentario es libre para votar lo que él considere? ¿La sociedad garantiza o el Parlamento está garantizando que ese parlamentario que está votando desde no sabemos dónde es verdaderamente libre de su voto? Y se garantiza porque cuando está en sede parlamentaria es evidente que sí. Estas cuestiones son las que verdaderamente nos tenemos. Muchas veces la ciencia son preguntas, y a esto no hemos encontrado respuesta. Tampoco nos podemos quedar en el conservadurismo como en este caso ha ocurrido, que tanto el Congreso y el Senado bien, votan telemáticamente, pero tampoco demasiado, porque muchas veces no se quiere profundizar en estos aspectos. Pero no se le ha encontrado una solución jurídica garante de lo que se vaya a determinar allí. Os han explicado también en qué puede ayudarnos la creación de objetos minúsculos, más pequeños que un cabello, como decía el título de la ponencia, explicado por Lourdes Basabe de Smots y que es profesor y miembro de Jakiunde. La globalización y sus ventajas e inconvenientes. Bueno, yo no sé si son inconvenientes, solo son ventajas pero que tenemos que saber asumir y adquirir nuevos comportamientos,
de la mano también del miembro de Jakiunde Agustín Azkarate, baliabide digitalen erabilera ere aztertu dezue kontestu oso espezifiko batean, Jokin Gorrotxategiren azalpenarekin. Eta azkena hausnarketarako beste gai bitxi eta oso interesgarri bat, emakume txikanoa, janzkera eta generoa, EHUko irakaslearen Amaia Ibarraren eskutik. Gutariko bakoitza, ezberdina da. Zuetako bakoitzak modu ezberdinean baloratuko ditu hitzaldi hauek. Eta hori da, benetan aberasgarria. Batzuei gai batzuk gehiago gustatu zaizkizue, eta beste batzuei beste batzuk, hor dago hain zuzen ere, gure aberastasuna. Hori bilatzen du jakin mina programak hain zuzen ere. Zuen begirada zabaltzea, gaurkotzea, aberastea. Baina nik aholkatuko nizuke edo eskatuko nizuke zerbait guztientzat amankomuna. Eta da jakin grin hori, jakin min hori ez galtzea. Eta jakin min eta grin hori mantentzea zuen bizitza osoan. Zuen bizitzako momentu guztietan. Momentu guztiak erakutsi egiten digutelako zerbait. Adibidez, nik zer ikasieten gau Iñakok azaldu digun hitzaldi zoragarri horretan. Gaitasuna jasotzeko, bere ganatzeko eta transmititzeko. Azkenean, jakintzak libre egiten gaitu, ez aztu inoiz, baldin eta kritikoak balimagia eta jakintza hori erabiltzen balimadakigu. Eta askatasun horrek asko balio du. Zorionak denoi, hitzaldi hauetan jaso duzuen jakituria lagungarria izango zaizuelako bizitzan zehar, eta zorionak Jakiundeko arduradunei ere egiten duzuen lanagatik. Eskerrik asko zen arregatik, bihotz-bihotzez.